Osu Ashante yin akuche pa oni fi Ashante denche no meji akowe adokwewe mankowe adumuawe niwe agbetiwe ke agbene shikasosowe akuche pa one emli ekome niji adokwewe ame ni ajemli ni ayato Maamobi ni wole ake Maamobi ye gamanti ase nemli amani ebo echon na ke ha aliake eji na ne fani onukpa ye niji Nii Saka Maamobi jimoni yato akrowane bemini ikonukpa ikokumeke boy niji wobi ene ni eke wo nyamime niji sonume yabu ame na kekwe neke shipon ne no kebashi amani ebo ha liake na ne fankrede ko ba ni ake shipon eko ha bona fe ni anya kechuni ni ake no ne ha ye afi akpe kome ohai ne hu nyumai enumo ke enyo no niji afi nyumai enumo son ne shikabashi amro ne behu na menuko noko kaje ko onukpa ade niji amra lofuye Nii Saka weku ni yo Maamobi ye eto gbejiano kechukusun ke ye Homowo ye ni femo mniye ame ha le ake ame ya mantele mi na ma poshi ke helio mambiashi ye gbejiano to ni kanshi ke ha me afi Homowo ye lie ejake ame woko manche no iwonwe manche shwani kenklen so ha amete na ma poshi ye ame shponji ni ji husun efe ana dani abachu kusun eno echere moho ame pato ame shwa ye wokushia wulu emlimpe ejake manche be nika wote wakeba nyebu wae wote woba ondanyesi tokofwa komo wakabili ni wala do Nii Saka adote betenkple ni eji ochiame ke ha Nii Saka Maamobi wokue fa egbia ni bone egbla ni bi amli ehane keni wo ni me bato Maamobi bi ede government akro sepo ikomi ye amedi ni ameke amede wo lo shishi ya amla lowe ni nigi 1952 ni for 50 years ni wo no wo yengla fa na chomo ba ti shi ne kan chamo shuwe na mi fi spy isa ni government akuru se ba de ke sepo chemi asa abatashi kunu ye de pe ya na to wo akefu kunu wa ya wo yi Muslim jalo eni yo jema hi enye lo ni afani eba ye ni femo ho dasie lo nbo ni efa egbia ni ko bemi na meke Nii Saka chaya ke kweshipon no ne gabi eni yo Maamobi bi emeni yo usu efe amefe na ametasi ni ametasi e joleni ahun keba se wono noko be otin sumoso ye ni yo otin takra niji kenklen akote maja seche fa egbia ye ameke Maamobi ya chamohi woni me market ye sempe na bato adoko yo suwe aturu adoko we na bato Maamobi bien Maamobi se na bato akote ma woni ke onu mo yo ya fe to ichite no wono aja akote ma no so kan fe bitu no Maamobi e gama shiponi ni afi tamo tafa chebe onyeme Muslim se amemo ameshpon no mo ni wayo we bala ke be san no create awareness ko kuni mami fa na ke shipon e no cheme ni no cheme gamenji ame ni nekenga me na me je osu Ola Ramsey ni Akwe Saka ni eji principal elder ha aleble masani ni ko Maamobi be Maamobi ye de pie me kuma efiwa me enyo Meke Maamobi me kuma nke Nii Saka Maamobi ye emrenjo ni beni ibatobi ye ka ehamo sipon ke mo ya wo mo kokro nke ba e to ni ahale sipon eko lo jembe ke ba ihabo ekolo se Maamobi inu tu edugba se Maamobi ya lo kala aja wo awusa me ni ke to ma ka me ba ambato spon ke ka ma ke se Maamobi wo Maamobi ye
ni anye achele na kan ni Tebaton Maamobi Fin. Akote le ji Nii Saka ebron pa si achole pa si bien achole akote ni ma awle akote ma omi ji manchen yo je nje me pe ba je meyi ati neti awose ije enyo enwe twese omi ji ni akote ni ete Wekunukpa niji adote akwe otaten ni eji wekunukpa keha adokwe we osu Ashanti blonwen fa egbian yani fe mohe omba manje wo hamo fiamo no hi walami wo ya wo hie ono fe no afi efe omanye wo bi asku ya mi america wo ame school ame ya ko ni wo se ame nya me kwe wo se wanyawa ekome ni eji yomo ni ekwashia amro ne fata onukpa ahie Mami Rose Nii Saka ni eji principal elder keha Maamobi ye hehu lejimoni etogbajiano keha Homowo kusum ni femo ne eji gbepamo akeshin ni bi na mepa agbekejo amra lufu adeyen aba akweni afe ahame koni noya kehwere mo afe Maamobi bi fe ano